Ticops venta cushinels bahtelquinal, palabras de vida eterna. Tatzeltal, tas Juan capítulo 6, ta versículo 60. Te bitil hich layal tap ihuteswanes te Jesuse, soboltes no poheletik yuun te hich layalike, chuhkultescope, machek ankotuk tayotan shik. Te Jesús las nastohol te yakalik tas muken ayanel te bilala yale, hich las hohkobei yai, yuumbal amen kota wotanik te bilala kale, Hashan te meya vilik yash mobile tabanti aita naelal te nichanile. Ha ya kushlehal stukel te espiritue, mayuk biyashu yuun stukel te chich bakete, te kop te la kalbe yeshe ha yuun te espiritue, te yash kushinesh yuune. Haugmeto aicha oshtulesh te mashakanik te yachunike shi yuun tashhachi baltos nao te Jesuse te machatik mash chunot yune sok te macha yash akota kabal yune hichle yalbe yaik has ventail te la kalbeyesh te mayuk macha yashtal tuluk tahtohol te manchuk ha yash akota luk yuun tehtate te hoone te shone shi hich ora te ai suhtas patik sobol no poheletik yuun te Jesuse malas kanik te las huinik shantabele hich te Jesús las hokube yaite las chaitule ya bal suhtesh bael ug te haishe shi te Simon Pedro la yal kahwal mach ayan yash batik tas tohol melel haat nasha tukel te ay kushinels bahtel kinal tas venta te akope te hootike chuneh kotantik sok nao tik stohol te haat Kristoat tes nichanat te kushul diose shi Jesús la yal hoon la tsaish te la chaituleshe haukmeto ta Allah chaitululik ay tulpukuh te a shi te bitil hish la yale ha la yal beiskop lal te Judas tes nichan Simon Iscariote tes nichan Simon Iscariote yuun ha yash akota kabal yuun manchuk teme hunash ay sok te la chaitulike